Söylerge yarıyor mu? Mısırsı bakşızın. Basarıstanıkıstan. Senin başkarada mına işki dünyalarını aytırıp ayıkap şeykap. Men dünyanın bir bitken bir bendesine eğlenip kalkan kişi şekilde hizmettim özüm. Vadim, sen jırgı bilmeysen. Meni bunu kalli maqtağımlar yok. Oy, men şunday gadi, men şunday ne, men sizniki, siz meniki. Sahnalardan шығып кетеді, кім болды сағыз? Билет сөйле. Кетені мұндамын. Мен дұракты, құлшава. Assalamu alaykum millat, men Abri Xabriyev, hamsiz TNV Tatarcha sotsial shelterlarida ko'rsatilib turgan Asin topshiruvini qaraysiz. Ham bizda bugun qonaqda yaqin do'stlarimning birisi, estradamizning eng shab tovushlarning birisi, Tataristondan ot qozongan artisti Vadim Daday Zakharov. Arularmisiz? Bizga kelgan butun kishiga da beraman bu so'rovni. Sen o'zingni yaxshi bilam deb o'ylaysangmi? Shitdan qari bilmayman. Yaxshi bilam deb. Bilaman endi. Nechigini uni? Bilaman endi. Nechig qabul etilganda mana bu javobni hozir. O'zimni bilmagan endi. Nechig bo'ladi onlar. Mana men bitingiz seni 2005-yildan beri bilam. Biz 2005-yildan beri tanish. Biz endi zamanında hali bir kimda bo'lmagan vaqtlarda Ko'kmara rayonining ovullari bo'ylab konsertlar qo'yib, ikkovgina bitalol duk etirib yurgan vaqtlar hayron edi bitinda, evet, o mashinalar so'nib, qishqib, -30larda mashinalar qotib qolib, qovunmisha ovul bo'ylab istirab yurgan vaqtlar ko'p bo'ldi. Seni hayron bilan, bik ko'p bilan, sen umuman mana konfliktga kiradigan kishi tugul edi. Sen yumshoq, sen rahat, sen mana rus tilida aytmoqchi, sen nyashniy kishi. Bir kunda konsertda bir qiz mindi-da sahnaga. Vadim, siz shunday skramnyashka, sen shunday mimimishniy artist deb aytdi. Mimimishniy narsa ekanini anglab o'tirmayman men, конечно. Ular metik yumshoq degan avlataydi. Konfliktga o'zim tirab o'zim boshlab kirgan yo'q. Sening turunda nashar ayberlar yozuvchilar bormi? Qo'y vaqt bo'lganini eshittirlar. Ularga nechga javob berasan? Birinchiga javob bermayman. Ignorирую. Ular sening ishing yo'q. O'zingda kishi turunda bir narsada сөйләгәнең yo'q. Bardir dunyo bo'lgach, necha bir oltin kishi yo'q bitindi, Ebri. Qay vaqt сөйләшәсең bitindimi? Сөйләшмәс keyin, uni bitindi. Рәхәтләнә. Ул була бит инде менә үзеңнең билгеле бер дуслар компаниясе. Ул компаниядән бер кая да китмәгәнен, бер кая да бер нәрсән чыкмаганын беләсең, шул вакытта шәйнәшеп аласың бит инде. Чыга, аннан да чыга. Әле аннан да барат бит. Тизрәк чыга. Гомумән алганда менә хейтерларың күпме синең? Юк. Юк дип. Хейтер ул нәрсә дигән? Менә синең социаль челтәрдә инде сине кара инде син моны нәрсә инде бу шушы булдымы? 1 2 3 аларда теге. Мен аларның кем икәнлекләрен дә беләм диген. Алар теге блайттер башлады телефон. Анда bir кнопка бар, ватурга теге. Блайттер басып куясың да. Бу теге күрмәйтергә ди. Заблокировать диген. Ярар. Иде менә синең белән сөйләшү миңа калса бүген кызык булыр, рәхәт булыр, җайлы булыр, җиңел булыр дип уйлыйм. Беренче турга кирип китәбез. Син таныдыңмы дип атала ул. Димәк, беренче туры җәмәгать. Birinchi turga kirib ketamiz. Sen tanıdыңмы дип атала. Vadim, брат, biz сиңа 4 fotosurat әзерләдек. Шушы fotosuratlar арасында берсе ялган. Photoshop белән эшкәртелгән, анда синең белән төшкән кешенең йөзе икенче кеше йөзенә үзгәртелгән. Икенче кеше йөзенә алыштырылган. Сиңа шушы фотосуратны танырга кирәк һәм кем икәнлеген белергә кирәк. Оригиналда кем икәнлеген белергә кирәк. Белмәсәң, менә сине 2 карточка көтә. Шушы 2 карточканың берсендә жаза. Син шуны аласың да, укыйсың да, жаза укыйсың. Ну давай, башлыйганыбыз. Менә шушы матур фотосуратта. Сен монда кем белән? Хатын белән. Сен монда сөйкли якын тормыш иптәшең белән. Әле ялгышмасам,
Sizin tanıшу tarixi özünçəlikli, qızıq. Sen ana sinirler için var. Menin də rüşüm var deyip bilənməyən də. Söyləyib getəli də qısqaçağına. Bana bitini köp söyledi. O kızıkta tөгөлдөрүң hazır. Yok, biləsingmi, mənə dürüstünü aytkanda, əngəmələr vaqtında көп сөйләдік bittiğinde bana oturda, indi men bana birinci tapqırığına aytmadım bittiğinde deyip aytuşu artistlar da көп, şahsen men özüm de şunday, lakin baribir işitmegen, bilmegen, көрмеген kişiler de var. Haman bir balık başı deyip ekmesinler yine deyip eytemeydi. Eytmiller. Sülesi. Nesem sayılara girebilir. Tutara gerek bittiğinde ifirine de. Konsertten kaydı tukladım da maşina bilen. Radyoda. Nindi konsert koysa? Bu Zuhra apa bilen yürüyen vakitler. Radyodan sen söyleyeceksin. Sen kişki efir. Radyoda işleyen, bitirgen vakitler. Teginde Kelaşın yigitleri yazı kızarlı diyen haber okuduğumda indi. Metem aşırı bir metem barıp aytatıran bir kızlar indi deyip şaltıratıp varıyorlar metem. Barıp kayttın. Şu şaltıratı. Barıp kayttım deyip atala. Yok biz aralaştık başta. Narım yani özerek gittim de tegim metem. Bütün isimler bilen orkalı tanıştırdım ben özümde. Avulda traktörda işleyim metem kolxozda, firmada tiris tugam deyip şolaydı. Bu yıllar ise Kozan kızı, metem anar gül aralaşa başlagaç. Metem bu nişik traktorist bile aralaşasınlar diyen uytudu tegi Kozan kızlar bütün de abişte tegi. Mesela metem şunda yarak oladı. Вот şu anar kuruşta indi. Anar özümün kim ikenini aytırga turu kildi indi. Men Vadim Zaharov tanılmagan artist. Tanılmagan artist o vaqtda. No ezerekdagi baribir de radyo televideniyeden çıkılı başlagan çağıydı. Men nersege şolay deyip tanıştırmadım özümni. Bilmese uyotqa qalırmın deydim. Şuna göre aytam adgiri kapadan şu deyip. Вот şu. Anlarısın biz bir ne kadar ayrılışıp durduk. Onları mühendir Xitoy Taqala tarafından Vadim davay buldu gitti. Geri qaytardı. Bu sene tiyin yarın. Yani de etkeni var ya oğlum bir mağaneli kız oldu. Şundan soň men şaltırattımda çakabat bir neçe ay uzganıydır indi metem. Biz yoğdan kavuştuk. Hem Mena traktorga buluşucu yerdemci gerek dedin. Maturga yaşap kelebіз, iki kız üstüremiz. Allah'a şükür. Bek matur yaşaysiz, yaxşı. Demek, mınısı yanaşasında, indi mına mınısında koyana gerektir. Bu benim okutuşu, Venera Hatun'u. Da benim kuz көрмеске var. Ne? Para var. Venera Hatun'u bilen biz bunda milli premi topşırdan tanısınlar. Men xatirimde bunu foto çıkındı. Yaxşı. Venera Hatun bilen tanışu nişik buldu? Söylerge yarım, mısısı vapşı uzun. Kıskartıp kan söylerim mi? Mınısında kıskartıp söyle. 2003 yılda beni alıp gittiler Kozan'a okura kirtirge. Jirşi bulası kile deyip bir opera jirşi sanatını attılar da muzikalini училище'ga okura kirge gerek diye. Seni göz alına getir almayın. Nooo! Deyip jırlagan. Men metem bizim avulda bütün bu klastaşlar institutga okura kirge şimdi. Metem meni училище'ni deydir. Yara 4 kine yol okuysın dey. Dağın 5 yıldan institutda okura, 9 yıl okura gerek. Metem nişik alayım, abi sunulak kalan adam, Salih Saydaşevlar, Ferit Yarolinler şunday büyük şahıslar okup çıkan okuyurdu ikenin, tüp bilimde şolu училище biri ikenin. Konuşul sonundan bile Yarar men kelip kirdim, egzaminler berip училище'ga men dürüsünü aytkanda koya kelip lekkende özüm anlamadım. Tege menim kolga mikrofon tutup, halik aldına çıkıp jırlısı kelegen. Şolay üretelerdir degen oy var başta. Hemen de bir bölmeye kiresin gitar, birisinde bayan, birisinde mandalayka, birisinde balalayka, birisinde opera jırlıyorlar, birisinde turba, birisinde toba tavuşu. O şeyler de Koya kelip lektim men beytem. Bütün ikinci dünya galekkensin man şimdi. Bütünüzü hisli, bütünüzü bütün kişi anda elbette okutuşlar tozu uz dünyalar. Beytem yok. No bir yıl uzup gitti. No yemiyoruz aşıklar egzaminler verilgen. Jırdan ikili. Yok indi. Yok. Vadim sen jırlı bilmeysin. Şundan o'sish yok deyip meni kengashlaştılar da endi yangadan qoldirdilar yanadan birinchi kursga. İkinci yıl bilettim, birinchi kursga kelem. Manda endi tavush tutganlik ne bo'ldi endi.
Şuluk dersler, şuluk okutuşular, şuluk egzaminler. O, Vadim, yıkan. Qavattan. Adna grupniklarga ikinci. Kelip kirdim, haman şol deyindi kulakta bilen ne işlerge indi. Yürüyüm, tağın bir yıl uzup gitti. Zaşıklar berilgen jırdan ikili koyalar. Nerse, o deyip senin Baristın olayı 2 yıl retten birinci kursunu bitir almagan iken degen sözler işitiyor alarga bir ağır bolgandır indi. Avulda başlandı mı? Avulda, no kısa süre anlattı, ansız beni. Aybat degen aybat. Ne avul halkana mı? No, Nakabati. Avuldan atı bu yakın tirene de var ortaya kısa böyle. Şundan sığın bile yazmış dediler ama men abi bir şey yaşayım. Ekten kalgan abi. Jamağa taptıramağız. Biz indi bir-birimizni bilgenden beri bir-birimizga abi deb bildirişimiz. Şundan benim eti özünün texnikaları bilen traktora bir kurs avulda Galiya Harisovna'nın enisinin bakçalarını sokalap, berengelerini oturtup, berengelerini kazıp şolay buluş atırgany. Galiya Harisovna aytganda, o enisinde kızım Boris'in balayı kişi iterge kerek bitindi. Galiya Harisovna restoran direktörü kazında. Sıkırda yapar. Şundan beni alıp gittiler bular, beni rakatımda ganiye buğa institut kulturuga. Училищедан институтка. Bir çıkardılar mı ya? Sen çizsin. 2 yıl. 2 yıl, 2 yılga bitirdim. 2 yılga bitirdim. Her beni rakatını tırnadı da indi. Bu bala nişik mınday tavuş bilen oramda yürüge tiyiş deyip meni yoğadan birinci kurska. Sen 3 tapqır. 3 tapqır birinci kurska. Tege bastırga alma degen şekilde boldu indi bu. Ol yılda sen gildin oşa. Aşağıda bitirip. Seni 2 yıl okuğanıyım mı neydi? Ben 2 yıl uçilişte okuğanıyım ben. Şolay bitirip men 3 yıl birinci kursta. Benim opşi 9 yıl şuklanganını oylanıp koygan bir 7 yılda bitti. Biraz gana kıskarak boldu. Şol 3 yıl birinci kursta menen tekay vaqt soruyorlar indi. Artistlar da Vadim şoy 3 yıl birinci kursta okudım. Metem var mazgaga singdirip okura kerek metem bilen. Ortağı bilen taşıp şekilde. Şundan soň. Mene şunda yazmış boldu. Äri beni hatundagar aytgan uçaklar iste ikinci kursdan nişik meken okup qarablar. Kızık. Hazır kızık etimiz kalamın da. O vaqtda birde көңілі болмағанdır. No, men özüm оправдал uruşaymışlı. Mana şu vaqtda şu birinchi derslarga 2 tapqir birinchi kursda o'qiganda, училищеда o'qigan vaqtlarimda tushunkilikka berilgansindir bitin, ikkili qo'yib chiqargandan so'ng. Ancha berilmaysan. Nishik jingding mana buni? Nishik mana to'xta, birinchi kursni tamomlagandan so'ng ikkili qo'yib chiqarlarsan. Sen bitin men dunyoning bir bitgan bir bandasini aylanib qolgan kishi shekilli his etdim o'zim. Mana Avulda uramga da шығара қорққансың. Вообще men yo'q. Mana shunday deb his etdim. No, bunda aytganining tushunkilikka berilmagi meni qutqargan. Aydaulum, ne? Bulasın. Mana şolay demagan bo'lsalar, men действительно traktorda shunda firmada biladinsa. No men jo'qolmagan bo'larim albatta. Men texnika yog'idan endi men o'zimga ipini ishlagan bo'larim, no. Allah babay nese yazgan, mana shu şoy yazılgan bo'lgan. Aytganingni bilgan kishi olarak aytam, alar шын ma'nosida tirak bo'la olarliq ham tirak bo'lirga bütün jonun ta'min berirga azir bo'lgan kishilar. Shunqira aningning da urinishmoqda bo'lsin, atingga salomatlik. No men abi niterim, o'zimda ishonadirim men. Menda shunday bir bor. Baribir ishda yashagandir endi. Men ishonib bor, men Неужели men shu училище bilmasında deb o'tirishlarni o'zdira olmayman deb. Mana shunday ishonish bor. Mana shu jingdi. Unda yordam etgandir. Yaxshi. Rahmat senga. O'zingga rahmat. Rahmat senga. Shiratdagi fotosuratga ko'z soldik. Sen bunda biz bunda Şallı'da men tushganni xatirlayman, hali ko'pdan tugul bu bir yil o'likmikan, bu 2 yil o'likmikan landish bilan tushgan edik. O'zgarmagandir şimdi niye? Şuldur endi bilmiyorum. Landish bilan, landish imajana bilan egaye. Bilmayman, men nazardagi fotosuratlar tugul. Ya, chiqirma narsa chiqarasiz. Yo'q, sen ana spesialni 4-chiga qoldirdingmi ili? Narsani? Mana bunisi. Mana bunda tag'in bir fotosurat bor, sen bunda Anvar ağa Nurg'aliyev bilan. Yo'q, men bu fotografiyani bilaman. Narsasi bunda? Bu Nikolay Baskov bilan tushgan foto bizning. Nikolay Baskov bilan. Anvar Nurg'aliyevni ko'raman. No, Anvar Nurg'aliyev yuzini qo'ygansiz. Qo'ygansiz.
Şey, Kara Enver bitinde, Şat Enver. Birinci yüzde koyulmagan. No, biz bu fotoda Nikolay Baskov bilan tushgandik. Nindi qachon tushirgan fotosi bor? Aytib yaraymi? Yaray. Bu prezidentning tug'an kuni yubileyinde. Biz mana baribir kesashak. Resmen organizdim yubiley kechasida bu tushgan fotografiya. Deres, Nikolay Baskov ona. Nishab Enverni chaqirmadi. Enver bilan chiqib bo'ldi, aytib. Bulay, mana zo'r daira kishilarining sharalarında yish ko'rinasan. Zo'r doira deganing kimlar? Jinda shal üstüde deb aytdim. Ashalisida andilar da ko'p endi. Chaqiralar Yashirin Botirin tugul, do'stlar da ko'p. Bulay tigi правительственный уровеньдagi konsertlarda qatnashgan yo'q Begalay. Chaqirmaylar. Men bilmayman da kimlar jiblagan, kimlarni chaqiralar. Onun tertibini şey ekan, men bilmayman. Bilsam kirir edim degasim keladi. Yo'q endi chaqirishi yo'q deb aytaman niye? Mana senin bir de aytdingmi, abziylar var, tanışlar var deding. Yordam so'rab kelganing bo'ldimi ular? Bo'ldi, necha bo'lmasin. Men o'zimga yordam etgan kishini bir vaqtda unutmayman. Nechik so'ramaysan. Bir artistning aytgani bor. So'rarga kerak. So'ramasang, mening bor ekan deb o'ylaylar. Asılı. Mana ekan o ersizlikning asılı edi. Anladım men hozir. So'ray boshlarga kerak demak. Yo'q, kerak bo'lganda so'ragan bo'ldi. Shundan da no kerakmagan birga tugul. Buldu mana shuni ko'pgina bitingda mana bu aytib shishkalarni aytib zo'r abziylarning boy abziylarning shunday g'alati var. Bir yilda seni ko'rib borda, "Любой vaqt shaltirat, yordam etam, men seni обращайся" deb. Ondan so'ng bir neqadar vaqtdan so'ng abziy yordam kerak. "Ey, пока bu nishunlar, tigilay, bulay, shunni." Buldimi bunday vaqtlar? Bo'ldi. Bek ko'p buldimi? Ko'p tugul, no bo'ldi. Mana narsasi bilan sening konserting xalqqa yaqin deb o'ylayman. Xalq yozgandan chiqib aytaman men senga hozir. Vadim jırladık da, güldük de. Mana şul neden chiqib Yo'q, bunda bitirishim bor. Sen deyim, mana şul. Senin kapak g'odiy, ishqirsiz, mimimishniy artist. Programma. Mimimishniy artist. Ay qiziq nima tuyuldingdi o. Sen o'zingni nima deb o'ylaysan bular? Sen xalqing bo'yicha qiziq kishimisan, yumshoq kishimisan? Men добрый kishi deb o'ylayman. Yaxshi kishisan. Sen hatto qishqiruingda yarammi alaydi. Yaxshilik uchungina qishqirilgan ma'qul bo'lsa da. Kerak значит şolay mene. Tekiga nitib qishqirib yurib turgan kishi tug'mi, no men qizatran kishi deysiz. No 5 minutda mene deshmasalar, şol 5 minut ichida. So'nasi. Mendan da yaxshi, yandan da yaxshi kishi yo'q. Aytamish. Mimimishniy yo'q. Yaxshi. Biz Shiratdagi turga ko'chamiz. Shiratdagi turga ko'chamiz. Sen bilasizmi deb ataladi. Men senga bir so'rov beraman. Shu so'rovning 3 varianti bor. Senga shu 3 variant arasidan birisini aytib berishga kerak bo'ladi. Bilmasang. Bilmasang jazakata. Bilsanglar bormi? Jaza. Men tamin mana o'zim deb ele seni. Yo'q. Bu o'yin oxirina qadar turacaq, topshiriq oxirina qadar turacaq. Ayda so'rov shunday. Sening populyar bo'lgan Kuttirmasak edi ankaylarni jirna tushirilgan klipda ona kishi xat yozadi. Balalarıma xatlar deb boshlangandan so'ng nindi yo'llar ketadi. Ko'z nurimni berib, akiyatlar suylab, beshik jiri kuylab. Yoza olsundan da. Mana balalarıma xatlar. Shundan so'ng ko'z nurimni berib deb yozaman. Akiyatlar suylab deb yozaman, alla beshik jiri kuylab deb yozaman. Ko'z nurim bo'lmaymi? Ko'z nurimni berib deb yozadi bo'laysanmi? Ham bu. Bu xata beshik jiri kuylab deb yoza olganda. So'yla, ikkisining birisini so'yla. Ham shundag'i jazoni o'taysan bular.
Öte olmasan. Mında başka şara yok. Давай senin kırdağısın. Ayda, benim kırdağısın. Ben al, oku. Nerse yazılganında? Bala şağından iste kalgan bir hatire bilen buluşurge. Bala şağından iste kalgan bana көңіл түріне ұйылып кіріп қалған бір хатира. Бұл бәлки бірәр көңілі вақиғадыр, бәлки бірәр қызғаныш вақиғадыр, бәлки сенің көңіліңді түсірген вақиға болырға мүмкін. Міне есіңде қалған. Ондай вақиғалар көп енді. Бірәр мынсын алып, мынсын нетем деген түгіл. Но мен бек қоты жылаған. Жылақ болғансың мұны? Мен жылақ болған. Шында сеңден бірін сен амал. 6 яшқа қатлы мен жылаған. Но менің неге жылағанны білмегендер. Балисқада бармағанда. Бұнда әби бабайлар, ей бұл жыршы болыр, жылақ бұл, жылаған, әмін ауырту жылаған, оказывается. Неден ауыртқансың? Мен... Неден ауырғансың? Әдәбі сәнғат етел бір еткенде, кеше жұмышлы олмағандыға жылаған. Аны білмегендер ме? Білмегендер. 6 яшқа қатылы. 6 ел бойы кіші емышламағансың мұны? Ауырдан. Ауырдан іштәңгенсің. Шундан мені қатырлемейді бұл 6 яш уақытларын баштан балшақты қансың білмеймін. Мені алып келгендерін білемін мұнда Қозанға, ДРКБ-ға. Мен өзім әлі анда ол уақытта әне біле етқандарына қатырлеймін больницада. Но уже андан соң өзімдігіне қалдырып кетер әрейінді жейді ештен соң әнелер білен салмайлары. Міне шында менға жасағандылар операция. Операция жасадылар. Мен анда енді каналлар міне шолай бейленіп біткен болған тұмыштан. Мен шуға көре жылағамын. Ауыртудан. Хәмде мен шудан соң төтім меніңде аяққа бастырып, мен міне ол вақыттағы врачлар көз алдында. Но исімдері білен, еске түсіре алмайым. Құлақта бар, yüz таныш. Шундан соң, бір 2-3 жылдыр елек, бір мәжілісте, меңа бір 100 таныш, 100 шуынға, мен бұл кішіні қоя көрген бар екен. Шылай тұрып, біз шыраштық, бір кіші білен, сөйлесіп кеттік, араласып кеттік. Бұл болып шықты Байбеков Рашид Салихович деген ДРКБ-да врач, уролог, хирург, бұл бек зор доцент кішігінде қазіргі уақытта. Ол уақытта ол институтны бітіріп, келген болған ішке һәм меңа операция жасаған болған мәжі шықшы. Бұл бет Санты Барбара, бұл бет Бразилия сериалы. Міне біз қазірінде яқыннан аралашып, дұслашып, біз мұны сөйлештік деген сол уақытта енді көрішке әшкене міне танышықта ДРКБ-да шеме шолай қойтқан, компьютерін ашып қараған һәм меңа 6 еш болған уақытта как раз шыққан нейді көрген, что операцияны кіші жасаған. Өзі жасаған. Ескерткіштар. Шындай бір, не? Мына бет, көрмәгәндә күрәсең, ишетмәгәндә ишетәсең, күрешергә теләмәгәндә күрешәсең бит инде. Шулай. Дөрес. Менә миңа берсең. Менә операция дидең. Былай үзең операциялардан куркасыңмы? Мин бик куркам. Жуклатудан, менә шул нәселәрдән, уянулардан, кирип калган подсознаниега ничек авыр икәнен, ничек. Тагын нәрсәләрдән куркасың? Вадим Захаров тагын нәрсәдән курка? Менә бик авырсына бирдем бай. Куркам, просто концерт нигә аңладым, гайе. Күп сөйләшергә, теге артык-арты сөенергә куркам дидем. Тагын ниләрдән, бәлкем ябыклык пространстводан менә шундый нәрсәләрдән куркам. Клаустрофобия. И биеклектән инде. Биеклектән утыру, бу минем өчен бик зор проблема. Барысы да ябык бит инде анда. Менә мен җиктер куркыныч миңа шунда утыру. Мен теге биеклектән дигән шәлләр, 18нче кат башында үстә йорт өстендә басып торам. Үзем 6 этажда яшим мин. Фобияны бераз гына ничектер җиңер өчен. Ярар. Үзеңә туры килмәгән, үз принципларыңа туры килмәгән берәр гамәл эшләгәнең бармы? Юк, менә бу минеке түгел. Миңа туры килә торган әйбер түгел бу. Ләкин эшләргә кирәк. Институтта укыганда менә шундый җырларга кирәк дип әйтәләр. Но мен аны жырлыйсы келмей. Ләкин кирәк. Ләкин кирәк.
Айтағын, башқа бәлкім іштер болғандар. Сен банкетқа шақырдылар, барасың келмей банкетқа. Ондайларды болайын. Мен мәселен қазір да теге банкетта бір кіші ұшырарға мүмкін. Яқын дос. Вадим жырлары мене шол жырына дейір. Үттір шуны жырлайса келмей мене шол жырына. Өзің Yol açıp bir de gelgene şunu aytırga mene. Demek андай вакытлар болгон. Жырга келгенде мене кайбир артистларга бетинде заказ белән жыр яздыралар. Мене махсус шушы авыл хөрмәтенә яки шушы кеше хөрмәтенә, шушы күренешкә багышланган жырларны махсус заказ белән яздырып, махсус сиңа жырлатканнары булдымы? Бар. Берәү генә түгел. Кирәк булган өчен жырланган жырлар да бар. Но репертуарда, инде концертларда жоқ, әлбәттә. Анда жырлый башласаң, жырлар белән генә тутырып булыр иде. Шушы жырлардан гына аерым бер концерт. Авыллар турында мәсәлән, бер Синең битиңдә халыкчан жырлар, синең битиңдә моңлы тавышлы кей, нидер заманча теге биетә торган дискотечный андай теге селкетә торган жырлар синдә сирәк булса, бердән-бер бөтен халыкны дер селкетә торган ни бардыр инде? Станок. Басар станокка. Синең башкарада менә ичке дөньяларын айтырып, айкап, шайкап, хәрәкәт кайф сафа. Юк, кайф сафа карап отырасы килә. Синең аның жырлау аламы да, жырлау манерасы да үзенчәлекле. Әгәр дә сиңа, мәсәлән, Вадим, офигенный дискотечный жыр яздым. Пожалуйста, жырлар акчасын төлим дисәләр. Юк, төләндерергә кирәк. Яни, менә истәбер көн сөйләшеп утырдык. Вадим да менә концертка килделәр дә инде Казанда концертларга да. Банда безнең шундый бер ни бар, концертның өлеше, теге шундый бер жыр белән Казан дип кычкырып теге әйтеп система ничек эшлим икән дип тикшереп карыйсы килә дип мөрәҗәгать иттем дә инде. Колларны күтәрдек дип, аякларны дип. Шанасыңмы? Система эшли. Икән вообще Тикшереп карады. Халык үзгәреп китә. Мен әйтәм, юкка гына каламыйлар икән. Демәк, асылда ниндидер бер нәтиҗәсе бар. Менә Ә сиңа менә бу туры киләме соң? Сиңа менә Казан айда. Эшләп күрсәтә шуны иде. Bütün konsertқа bir жыр ol. Шул Казан. Менә шунысы да менә истә калырлык булса. Анысын да эшләргә авырый, Димәк, менә тагын бер әйбер бит инде. Эшләргә теләмәгән бер эшеңне эшләү. Тагын бер киртәне булсын. Мин сразу товарищка әйтәм. Мен әйтәм, минем мондый жырны жырлап караган да юк иде, әйтәм. И жырлап карарга теләгем дә юк иде дип дөресен әйтәм. Ләкин барыбер эшлисең. Менә Димәк, син жырны тәкъдим итте миңа Рамис Сәлимов дигән малай Мамадыш районыннан. Жырлап карап Вадим Борисович, менә нормальный жырчыларны кысыман, синең дә шундый бер жырың булырга тиеш дип, мин каршы килмәдем инде. И һәм шуны тикшереп карарга булдык. Уйнап кына башта. Ишеннән да оттырган. Нитәбедә бер концертта кулланырга кирәк. Ишеннән да менә халык шуннан да теге дәртләнеп китеп менә нитеп икенче төрле нигә кирәк әйтәм. Менә инде ничә вариант булды, ничә очрак булды дөресрәге. Синең каршыңда ниндидер бер киртә барлыкка килә, ләкин син әлеге киртәне авырлык белән булса да ничектер җиңеп, шушы киртәне үтеп барасың. Менә кутырып биергә сикерергә кирәк бит инде сәхнәдә аны җырлай. Менә үземнән үзе тегин ничектер шулай итеп китәсең диге. Миңа вообще бит. Димәк, син авырлыклардан курыкмый торган кеше булып чыктың ич әле. Өченче турга килеп җиттек. Ә син әйткән идеңме дип атала ул. 3 цитата бар безнең монда. 3 цитата әзерләдек. Шуның берсе синеке түгел. Син әйткән сүзләр түгел. Сиңа шуны белергә кирәк. Белмим. Айырырга кирәк. Әгәр дә табалсаң, айырып. Тагы җәза дигән. Әйе, таба алмасаң, җәза. Җәза. Шуны эшләргә туры киләчәк. Әйдә, беренчесен укыйм. Егетләр, җыр тыңлаганда саграк булыгыз.
Mimimишный артистның гастрольләре дәвам итә. Menekinde. Сен хәзер теге мимимишный инде монда теләсәң инде мимимишный дигән сүзне сен әйтеп булачак бит. Менә мимимишный дидең, Аллага шөкер, синең гастрольләрең дәвам итә, синең популярлыгың артканнан арта бара дип шын күңелдән синең җүн сөйнеп әйтә алам. Синең өчен менә популярлык нәрсә ул? Özümle min şunun kadar popüler artist bulurman deyip oylamıyorum daimi. Sen özünü popüler kişiye sanamıyorsun. Ya şimdi. Ya, ana kadar min zavallar lider şiirman deyip oylamıyorum вообще. No, özün min aytelerin bile bayratta ite vadim uverenli ol özünde. Bizim ayrat bilen senin turunda bir köp söyleşebilirsin. Yok, metem ayrat min alay ni bulup bulam metem min. Ayratlı biz ortak ustabız. O popülerliğini kurtarabilir gerek. Anın kalli bolsang, tuşta şunun kalli sen akşa java başlasa. Şunun kalli vladni slavati, ana ko'tarib kerak. Dom chiqarib ketmandan ana ko'tarib, ana ko'tarib olarim ekansan, kim bilgan. Tuplanik sen ağırlıklara karşı çığa oturgan kişi, ağırlıklar turunda ağırlıklarını jingirge iyelengen kişi, ol bitinde mene popülerlik şulay bir sınav, bir ağırlık bitinde o. Şuşa popülerlikni saklap kalı, özüngni burningni ellaqaya ko'tarmayincha. Anarsın burningni ko'tara başlaysın, dirayında olsa şunun kalli nikile. Mana şu burningni ko'tara boshlagach endi qo'ya tiyish. Burningni ko'tara boshlagach vadimda dey, kelanimda deb tushiruvchi biz bor. Kilerimde? Tüşerimde. Andikim bilmiyorum, Maltırda oylar. Yok, men seni şahsen özüm popüler kişiye sanıyorum, çünkü mena meclisler alıp bargan vaqtda, evet, seni qo'noq etib chaqiralar. Nindigina to'y bo'lmasin, sen kelib kiruga butun zal seni mena bilmayman endi. Filip Kirkorov kelgan dersin degi. Wow deb qarashalar. Men buni hali maqtaganlar yo'q. Sen ortağım. Yok, şahsen men o'zimdan chiqib aytaman. Men o'zimda bilaman. O'zimda onglayman. Genç. Men shunday deb jarlib aytib bo'lmayapmiz buni. Demak, sen o'zingni popüler kişiye sanamsan. Yok, конечно, qo'ya popüler kishi bo'lib sallar. Tataristonning popüler bo'lmagan, ot qozongan artisti bilan angama davom etajam. Bishara olchoqindan qo'ya popüler kishilar. Yara, ikkinchi fraza, ikkinchi sitata. Hozir aqshasiz artist bo'luvi qiyin. Birinchi vaqtda rotatsiyaga jir berу uchun burishqa da aqsha olaydim. Menga to'g'ri. Burishqa aqsha olganim bo'lmadimi? Bo'ldi, endi rotatsiya uchun aqsha olganim bo'lmadi. O'zing ishlab topganmi? Men halal aqshangni. Mening so'zlar bo'lgani может bu. Sening so'zlar bo'lgan. Bundan necha so'rov, kстати, necha? 3 sitata bunda. Shu birovga qoldirish-da. Давайте so'qar boshlaymiz, sana javob bermaydi o'yla. Yo'q, Umr bo'yi shunday bo'ldi. Menga to'g'ri. Umr bo'yi shunday bo'ldi. Tillashgan, so'zin bermagan kishini jinimsiymi. Yasalmalılıkni yaratmayman. Qaybirovlarning sahnaga chiqib aytiyat silavida o'shamaydi. Xalqqa shul qiziq, konsertga shuni tinglarga bora. Ondan so'ng qaybir konsertlarda artistlar ismligini yozalar da biror jirshini maxsus qo'noq deb ayirib qo'yalar. Mana shu ko'rinishda o'shamay. Bir konsertda shunga shilta bildirgan edim. 7-8 yil endi jirlarga chaqirmaylar. Meniki. Ayda, mana bu sitatini hozir jintiklab bo'lgalab tekshirgan. Menga menda aytilgan so'zlarim bek o'xshadi. Bek ko'plar aytirga qo'rqqan so'zlar aytira qo'y vaqtda. Shundan qo'rqamda endi mendagi. Tillashgan so'z bermagan kishini jinimsiymi. Bunisi bilan men o'zimda kelisham, tega onasi bilan kirmagan, onasi bilan kirmaydilar bet endi, evet kishiga. Durust bo'lmas. No, shuni dokazov etib, mana. Aya. İsbatlarga tirasha o'zini haqsiz ekanligini anglaydi ol. Lekin so'zni bergan yasalmalılıkni yaratmaysan. Aya, to'ta. Andi yanashingda andi artistlar bormi? Chip bo'lmasa endi. Men bek o'ralashgan yo'q. Talentin kiraverdik işte. Demak, bizning estradada yasalma artistlar bor. So artist degan so'z o'zi yasalma. Yo'q, bilasizmi? Yo'q. Men mana yasalmalar ostida narsani ko'z oldim hozir. Mana sahnaga chiqib, "Oy, men shunday g'addiy, men shunday ne, men sizniki, siz meniki." Sahnalar bilan chiqib ketadi. Kim bo'ldi so'radi. Bilet so'radi. Ketadi bundan. Andiylar bor. Yaxshi. Rahmat. Qaybirovlarning sahnaga chiqib akiyat silavida o'shamaydi. Nindi akiyat turini so'z beraman, narsa. Bo'lmagan birini bor ettirib, no
belki yani şolay söyleyerge kerektir indi o. Belki bu senaryolar yazılmamış. Bu senaryoda sen onu katlık oldu bulmuyor bitinde yalgan söyle. Alar yış silimi anı. Как будто 200, eline 200 yıl yaşayan, как будta anın bilengene mi şunu katlayı bir bulgan durmuştu. Olguna kurgan bütünüsün. Sen olguna kurgan, bu tekşi kurmagan. Anın bilengene. Anın bilengene. Evet, tamaşa şu oturan, iyi karışın ona bir stili bitmedi. Yıldan yıl emetigi. Qara köpme kişirgen iken bu bakır deyip jellep Sıra gileydi. bezrekkine oylap karasan bitinde bunun ne ezerek oylap karara bola bitinde, uzalda bitinde akıllı kişiler köp bitinde. Bit mine özüң aytkanсың. Халыкка шул кызык. Концертка шуны тыңларга келет. Демәк, халыкка кирәгәй бер. Демәк, халык ниндидер ялган тыңларга келет, ялган тыңларга ярата булып чыга түгелме инде монда? Мен андай тамашашыны аңламайм. Менин концертте андай тамашашы жок. Мен бары тек өзүмнүн Мен кечиргендерим. кечирген эме мына училищеден кубулуп, мына шунусу мына куну тамашашы кызык мына. Менде инде мына маселе шахсан өзүмө келгенде ниче тапкыр ниче әңгәмәдә сөйләдем инде мен аны. Мәктәпкә 2 тапкыр укырга кергән кеше мин шахсан үземдә. Мине 1нче класска 2 тапкыр алдылар. Башта 6 яшьтән укый алмадым мин мәктәптә. 1нче әнинең классына эләгеп, әни класс җитәкчесе иде. Анда укугам юк, дәрес буйлап тегендә монда йөргән кеше мин. Аннан соң инде 2-нче яшьтән соң кабаттан бирделәр менә. Һәрберебезнең үзенә күрә сөйләрлек шын тарихлары бар бит инде. Демәк, сиңа уйлап табылган ниндидер бер тарих, ул халыкка шушы тарихны үзем белән Үземнән кичердем дип сөйләү дөрес түгел дип Yok, конечно. Менимче fikir bu. Теге әйтер, теге тамашачыга сәхнәдән син дурак ди. Кемдер? Мин дурак ди, кулчава. Мин дурак ди, кулчава утыра. Шанып. Андыйларда да йөрүдүм әле. Анды концертларда булдым бу. Ой Алла. Махсус кунак. Тоже күңелгә тиетергәндәй бер. Күңелгә тиде дә яздым менә шулай дип. Мен Монда сине чакырдылармы махсус кунак итеп? Әллә мен гомеремдә үземне махсус кунак дип алай артистларның ардасыннан әйттерергә мин уялырым һәм дә ничектер бер шик куярым андый нәрсәгә. Алла сен ничек тәкъдим итергәсең? Мәсәлән, син үзеңнең концертыңа Казанда Сабантуй. Социаль шелтердә элгәннәр Казан Сабантуе. Шунда артистлар катнаша бер 25 штук, 30 штук. Һәм дә тамашачыларның яраткан җырчысы махсус кунак Фәлән. Зачем? Башкалардан айырып куй булып саңа бит. Башкалар шу артист. Бу Мен теге үземне зур дип әйтүдән түгел бу. Бу башка артистларны хөрмәт итә. Башка артистларны бу моны язган кеше или надан, или ул түләнгән, или ул махсус кунак белән бик якын аралаша. Мин алай якын аралашсыннар, яна вопрос юк. Ну аны бит нинди намусың белән шул артистны чакырып син аны язып куйырга мөмкин син. Һәм дә тамашачыларның яраткан җырчысы, тамашачы бүтән җырчыны ярата ул. Кара, шәхси мәсәл, шәхси концертларга, сольный концертларга килсәк. Казан бер шәһәрдә, район үзәгендә яки зур сәхнәдә концерт куяды. Бер җырчы. Үзенең афишасына махсус кунаклар дип, мәсәлән, барлык чакырылган артистларны анысында ярый. Ә менә 25-30 кешелек солянка арасыннан берсен айырып күрсәтү. Алай кирәк түгел дип әйтәм. Ә бу очракта махсус кунак Салават Фатхетдинов дип язып куйсалар. Тоже дөрес әйтеп түгел. Шулай ук. Син моны башка сыярлык, башка сыймаслык әйбер дип алам. Демәк, бөтен артист бер төсле. Һәм бер төсле булырга тиеш дә бит инде. Һәр артистның үз тамашачысы шулай. Бер проектка син шуның артистны чакыргансың икән, һәрберсенә хөрмәт ни булырга тиеш бит инде. Аны зачем выделять дип теге. Мен калса шуның аркасында 7-8 ел кая чакырмыйлар сине. Чакырмадылар. Кая чакырмадылар? Сәрне шиша аласың. Менә булды. 3 цитатаны укыдык. Берсе синеке түгел.
Қайсысы? Normal aytdım mı? Bana mesela minik atıyor deyip. Kaçan ikincisini ayttım mı? Кім айтты деп ойлайсың ол сөзді? Ayt almayayım. Әжетке неше ғана? Қазір ақшасыз артист болуы қиын. Бірінші вақытта ротацияға жыр беру үшін бұрышқа да ақша ала идім. Болуым келмей. Бәлкім әлгі артист біздің тапшыруларымыздың шираттарға қонағы болар, Винарист или егіт айтқан сөздер бұл. Normal Vinaris turunda adını benim aytası kere ol benim için büyük ne oldu? Vinaris'in sahneye girip çıkıyor. Шаққа тұрмыш. Benim için büyük de süyünüşlü oldu. Потому что o benden Зоррақ. zorrak, tozarak. Sen onun yanında. Benim yanında özümde Fotoğrafı. balerin sanandık eciler. Мына жошы оптимистик нұқтада шираттағы ұйымғақлау тұрына кіріп кетеміз. Ұйымғақлау тұрына кіріп кетеміз, сенің үшін десерт деп аталауы. Тұрының мағынасын аңлатам. Ғыммен башлағаншы шуны айтасым келе, міне сенің білен тапшыршының қадары жерде тез бара, қызу бара, меңа сенде ғымыр бойы нәрсе ашады. Сен өзіңнің сөздеріңнің, фикірлеріңнің жеткіргенде мені су үстемейсің. Орысша термин бар ма? Воду льет дейлер, еме? Нешік бар шылай жауап бересің, нешік бар шылай айтасың, ялағайлану нейдір, алдау нейдір, әлі қайлардан бұрмаланып, жырақтан әйленіп. Ойлап баштан әсәйді. Мамаdır шалла аша бөгілмәден бұрылып, балық листесіне келмейсек қазандан. Шуны сұшы, шуның үшін сеңа зор рахмет. Меға қалса бұл тұр сеңа да қызық болыр. Башта сұрайым әлі, яратқан ризығың нейді? Yaratkan rızık mı? Bütün evine yaradım. Yaşağa yaraklılarını. Sıngarıda ben ezerek tıyılıp durur atırışam. Komur rızıklarından, ballı rızıklardan. Bu indi selametlik. Selametlik çağına. Bu tazaran min andı rızıktan diyen bu nisbetten tügül. Yaramağına göre. Anlaşıldı. Oyunun tertibi, turunun tertibi. Мәне бұл қатырғы артында сұрау yazılған. Әгер де сен бұл сұрауға жауап берем дейсің екен, сен ол сұрауны қышқырып оқисың да, жауап бересің. Әгер де мен бұл сұрауға жауап бермеймін деп айтасың екен, сенға мына шушы қапқаш астындағы ризық нашарға тұры келешек. Анда тіләсе нәрсе болырға мүмкін. Құртларда, суал шанында, көбәләк, білмеймін, бірәр тауық тәппейі, яки башқа жері тілесе нәрсе болырға мүмкін. Мен шақсан өзімді білмеймін. Ғаны пішкен мүсің? Пішкенде болырға мүмкін, пішпегенде болырға мүмкін. Арысын міне білмеймін. Пішкен мүсің, абы еді. Шоңа көре міне сен қатырғы ашып оқы башта, ішіңден гіне оқып, өзім ішіңден оқы. Мен ол сұрауыны міне онда өзімді көрем. Мәселен сен көрген еқті. Мұнда енді білесің ме? Мұнда енді көргенің жоқ deyip ақыланып отырып болмас. Андай бұл сұрауның іштелігіне тұры келе тұрған көрінішлер біздің эстрадада да хайран көп болды. Енді ол мына ата бір гіне әйбір тұрында айтмайм, бір гіне көрініш тұрында айтмайм, түрлі көрініштер болды. Шоңа көре мындақан сұрауны да тамашашыға жеп Давай, мен маған жауап та берем. Кім екенін мен теге конкретно есіммен айтып, енді мен алсасынан өз үсті банды көрін қаласым келмей, может, андай бол, андай болмады. Мұны да ұшарымы тік жүрмін. Мұнысын да ұшайсың мұны? Юғын вообще жауап берем басам, білмеген үшінде. Әйді. Может. Демек, жауап... Жоқ, тоқта. Келешек. Жауап та бересің, ашайсың да ма? Ашаушы болды ма? Сен соңғы пунктқа жауап берілге тиеш. Жоқ, мен есіммен шейттіріп білмеймін. Әгер де жауап бермейсің екен, жауап берілге әзіртөл екен, сұрауны оқымайсың, мағай бірінігін ашайсың. Ладно, жауап берем, давай. Әйді, оқы. Концертлар вақытында түрлі хәл бола. Түрлі хәл болайын. Сәхнеге ішіп пішіргіші артистларда жоқ түгіл. Әрігі көрінішке нешік қалайсың, қан бұл ғамәлінде башқара тұрған артистларына ата. Сен былайды башқара тешеңінде бұл сұрауы. Жауап, тұтады жауап. Нешік қалайын менде деп. Нормально қарайын. Мұна сіз сұрауын, во-первых, дұрыс қоймағансыз. Нешік дұрыс қоймағансыз. Сәхнеге ішіп шығу, нәсе ішіп шыққан су мұ, нәсе соны ішіп шығу мұ? Хамер тұрында сөз бар. Жауап жазырға керегін. Ғафу етіңіз. Хамер тұрында сөз бар. Ішіп шығушы деп енді, мұнда сұл тұрында сөз бар ма? Ішіп шығушы бар, сен сұрауының подвох білендер. Алчат!
Taşı gelip otur bana. No, natır ko'rinishda ko'ring-da, shipshig'i o'yingda oraqqa turmasiz bo'ladi bu. Oraqqa shipshig'i uni ko'z oldina keltira olmaymi? Balkim qo'y bir kishiga qiyinlik beradi. Mesela olsa söyleyeceksin olsa fikir bu talep et. Ansı da var. Belki qo'y bir kishi ansız bildir almaydır. Oldu değil. Biz yaşasın indi onları. Oraq kışmış şecerligi almay turadi. Mena qo'y bir vaqtda aytadi-ki, 100 gram istemiyorsun ya matorak jırlayın dedi. Şunday şey var mıydı? Salat abinin bir söylegan tarihi var. Birisinde de Firzer Murtaz'ın yanına kelganlar da jurnalistlar kelip so'raganlar deydi. Firzer efendi, siz sahnega bir stakan oraqı içip шығып jırlay olasizmi? Jırlay alam deb aytdi de Firzer. 2 stakan içip шығып jırlay olasizmi? Jırlay alam deb aytdi. 3 stakan jırlaymaysan deb aytdi. Böyle jırlap turamaysan. Jırlap turamaysan deb aytdi. Sen bana uzun cevap verin doğrusu. Yok, elbette Salavat abinin o şair o. Bu uydurması. Bütün şey şairaydı. Algat ama iyi de oku. Bu ergi kuruluşken işi qarışsız. Çıkarız. Olay karamı bilmiyorum. Olay baş uzun bir sen etmedi. Baş şoy şudur, baş şoy gerektir tege. Men abirsine takdim etkenleri, mene hem bu amelini başka tura artistlerin atadı. Men uzun etmemde internette kişi için cevap veriyor muyum? Demek senin? Mena takdim etkenleri birisinde ne yok, tavuş yok. Jırlara gerek. Fonogramma jırlasan, onun öteli özüne ne gerektiği. Bir profesyonel bulu gerek fonogramma çıkıp jırlar için. Qoya sulu çalğanlarına hatırlab bitirib bolmaydi. Anday artist bizde var. Onu kim ekanligini aytmaymiz. Biz onu bilamiz. Biz sahne dünyasında qaynashlar hali bile. Hatta şunusunu aytalam, haligi artist bayan bilen yazdırılgan pürüske de шығып ağzını açıp turala. Aslında özüne bir profesyonel olarak gerektiğini bileyim ben. Şu an görüyorum ben. Mena takdim ettiler ikinci variant. Ezginleri kanyak şipşiğirak gereksin. Hatta avuçların açılıp, timinde indi kan tomirlari kengayip gitar deyip aytdilar indi. Usulü var deyip indi. Bu vaqtda benim yanımda eti de var. Baris abi. Baris abi öğretimi saydı? Saydı. Oraqı içip avurtudan düzelen kişini bilmiyorum. Barjırlar idi. Şundan son sen? Bir şey bittim jırladım. Tavuş yok. Yok. Tavuş bitken keliş, barber, başka bir şey. Başka da tur keldi. Bulay ayırım başka işip şoğuşu artistlar turunda haberdar tuğrayındesin demek. Benim şahsen haberdar debindim, yani özüm görmegen ebirini Gördüm deyip ayta almışsın. Söyler de iyi, bana o şulay bolgan eken deyip, men anı neçe getirip özüme yala kişiye ayta almayayım yani. Bana o şulay bolgan eken deyip, gaybet satıp oturup olar. İşitkenin var, көргенің yok. İyi. Men şahsen senin bilen tanış bulduğuma büyük şatmın. Sen rahat kişi, sen şın kişi, sen gadi kişi. Hem neçe yıl boyu indi sen әлеге гадилигingni югалтмыйсың. Şunun bilen sana kanata hürmet, günden gün artagana bara. Zor rahmet kelgenine, zor rahmet bulganına. Rahmet abi. Abi, tamaşaçılarga fikrin. Sizge rahmet, birinciden şoşu topşuruğa çaqıranga, men көп topşuruğa bulgan var indi, dürüstünü erkende. Bana şuşulay geldi, pozitif şuşunday gel, yılmayıp gülüp, qoy birsine tege, suravlar da bütün türlü bütün torunmuş, banal suravlar vereler. Жылата тұрған, көңіл тұла тұрған, бүгін нешектір міне шылай Хатирелерін yoğartıp, unutulup, mine şulay bütün fikirlerini şitke koyup, matır topşuruğu oldu diye olayım ben özümçe. Bek zor rahmet, bu topşuruğumdan ömrü uzun bulsun deyip dileyim. Tamaşaçılarga tileyim indi nerse deyip. Matır beyramlarda köngüllü kişilerdegine kuruşuga nasip bulsun, bir-birimizin şadlıklarını ortaklaşıp, şadlıklarını bölüşebilirsek. Amin şulay olsun. Bana aşıp ko'rsatmadim bitardim inşallah. Ne şol? Agar da so'rovga javob bermayman ham buni ishidagi aybini osharga rizo bo'lan deb aytgan bo'lsang, seni
Менә шушы бер көтәйде. Bu ne istiyorsun? Бу бүтәкә түгелме икән? Terne verinde mi? Бүтәкәгә ярдысыңмы? Ee, Бүтәкә, йөрәк, бавыр, үпкә, карта, ишәк, Нормально, барал. бара. Ee, бергә диген. Нормально. Зур рәхмәт. Хөрмәтле кунаклар дим тагыл. Хөрмәтле кунагыбыз, хөрмәтле тамашачылар. Безнең тапшыруыбызны ТНВ татарча социаль челтәрләрендә карый аласыз. Бүгенгә Әсин тапшыруы ахырына якынлашты. Киләчәктә күрешербез. Сау булыгыз. Исән-имин яшәгез.